pediang sumbai pi syakani ke channel. Kaplim bangan batai menta ke sengi ke day. Let her out. Kaplim kas dangling ba kawai ka gantai. Basa hajiminai motel. Latip ya ka kum kanuti. Deha kawai kamit. Kadba kadang bun kam. Kibriu kiwan uwai hadin uwai. Bani kendo ya ka. Taday na mar ba kapor kalatir. Kam sya syo iki. Kumta ada kejing bitar. Kilawan tur sya ka kamera. Ban lai bor. Nelai bejot ya ka. Paday hadin. Patu kan nepor pat. La syamba kala armen na ubreu bom itu. Haga jinglong marway. Bad jingkus lai. Kala syim ya ka kanshi. Da kabatmu. Ban dong ilaga kapo. Naba kam subha bar kata ga jing armet. Bar hasyen hiru. Kala penkot yalade. Puse. Ikoni bahak po jongka. Idang im. Paday hadin. Arpula isnam na kajingjia. Kaplim kapen i ya ka helan kasamla balat im. Hasyo bumpat ka ya ka adien baka kami kala penkot yalade namar ka jingte. Menta ka helan ka troy haturuntung. Da ka papan poi tiar lingba ki arsya ka lani ki cycle. Ringkat ka perlok bajan jongka kamuli. Teha ka wei kesni. Ka helan kala day ban penpoi tiar sya ka ying uruman. Ubaday uperlok jongka. Bat kata ka day hiru ka sengi kha jongka. Te uruman ula ay ka wei ka jingdro. Bakan sya ba. Ya ka ba uong baka day kamaya ne ka jingdum syalendet jongka. Uay ya kata kum ka jing ay sngupha ya ka sengi kha jongka. Kumta ka helan kala walam ya kata ka jingdro. Syala ka kamera. Hadin nang tapat ka helan bat kamuli. Kila poi syamutel. Badhangta ka helan kala ya thulut. Yak ay balajia hakani ka jaka. Ar polais nem mensyua. Badai ka kami jongka. Kabalapan yap ya ladi hangta. Kamuli pat kadap hikir bha ya ka helan. Bat halor ki jing baka ya gendo. Kamuli borobor ka juduan hasanda jongka. Ban kersyan naba kamdon bahaying hasal. Te kendiat por hadin nangta. Kamuli kala day ban lait gendo yala usam la jongka. Balatip kerteng kum uet. Te kat bagi tang wan pai na motel. Jaringkat baka helan kala yu iye ka kamera. Bame laji. Ringkat keserniu jong ka kantai klem dap le jingmut syu. Yala ka jingai lenti. Kumta kensan lawan kakali. Bating ko hadu bakalaman saw bat pangjur. Hadin nang taya ka Helen lakit no marmar sya hospital. Bat la syam bakalaman saw nakakli. Bat la kedia aru kishing. Hadin ketuk ne tayo pat. La sya ka Helen ban lai pai syalaying. Te kamuli bat laki porlok. Kilapan kre ke jing kawai kabarit ban pediang sngobhai ke jing wan pai jongka Helen na hospital. Bat hakata ke jing kawai ka Helen kalaya kendo iuep. Usamla jong kamuli uba i kumba u itanad ya ka Helen. Te hapediang ke jing kawai. Ratelep ayuri ya ka Helen. Hadu ba kamtip brewshu. Padai hadien bakala kendit kasyam yalade. Ha parking kali bomdan mano hangta. Ka Helen kalalingo bajia ayu ya ka. Hadu kamsu thu syu. Kumta kansan kala kol ya kamuli ban kali bajia ayu ya ka. Hakapor bakam tibriu. Kamuli pat kalaya thu baka Helen kala syumi kansan na kajing kawai. Klem da pentip yano syai ka thaulet. Kumta da kajing siir marmar kala pai syalaying. Haying pat kalas dang bandroi kidur kan sya ayure. Badai namar baka tingi ki jingdro jung uruman. Baka bu haka kanro kalaburi no yaki. Da kabatap da kijay. Haka sengi kababut kalale kumba julong. Ban kilan met. Ban sum. Ban bang. De hadin bakala depsum. Kalas dang banyu i kidur kensya ayure. De namar balak telep bayong biang. Yaka hado bakala syam yalade hasanda ki porlok. Ringkat kekejat mensaw. Hadin bakala kendit benriu. Baro kilay lingo hangta. Kamuli kalabataya ka Helen. Bakami syabar. Da kabapan kam tang kawai katowel. Hadin katu katne kanta. Ka Helen kala syuja ala kaja. Bat kalawan pai sying ringkat kekejat balaman sausnam. Hangda kala persyang ban weng iki bilor bathara kekejat jongka. Da kaba kamuli kaong. Ban lech syu Dr. Lasyah. Tadai hagasngi kababur. Ka Helen ringkat kamuli. Kilesh u Dr. Hadley. Ban yatho yak ay balajia ya ka Helen. Hang tau doktor ula persyang ban keli jing keli ki.
ka Helen pat kalia thu nadong syadong lajia ayu ka ba ka jusang rumah klem de tipriu na ka wei ka jaka syakawe pat ka ong ba menta dang hang ni tang ka to ka me pat na poi syakawe ka jaka kaya thoru ba ka ni ka jujia kha nado ba kayo accident bat barabor ka jiu is sengiu kan sya ayure te haba u doktor ulayo sengiu ya kani jingjia ulap persyang banle CT scan haka jabi ing jongka kabaya ka report pat en yo haka sengi ka bubut nangta ka Helen kalalai phai shalaying bat kala thia ano arta kaba kadang yo thia kalayo is sernget ya ka dor jong kriu kan pe kumta kala khijo bat kalayo sngu artat ya ka phone call na u Dr. Hadley u doktor ulaya tho bahaka jabing jongka don kadak la bapau ulo ong ba kan wan syata kumta mar bayo sngu ya kani kalamare marmar sya hospital hangta u doktor ulabatai ba dia tho bahaka jabing jongka la syami ya kadap bar kajilong phalasisha hado ba u doktor usyam badai da ka weipat ka brio kebasan bat penya ya ka jibing jongka Helen baro shikata namar baka kmi jongka menshua baka penkut yalade kat baka dang armet da ka badung yala ka kpo da ka kanshi latip baka kit khun senra badai namar kata iwei ilaklat pause ka bor jong ipat kasan ringkat hakamet bar ka jabing jongka Helen ka badang im ka jingja accident jongka Helen kade ka daw ba baka bor perkhat jong ita isen rap balaklat kan yo jaka bansan haka jabing jong ka Helen kaba pelong ka Helen ban klet igi jingjia bat pelong ka jinglongwer mentapat ka sitom nakata ka vanishing twin syndrome haka ba iwi isen ran ilaklat kat ba kisel negatif ki jaw jong i kidang im bat trekam haka met jong ka Helen kani ka pelong ka Helen bandon artli ki jinglong kawe ke jong kahi bat ar jong ita ibalaklat kumta u doktor ularai ban puj ya ka da ka bathu ban wengno ya ita isenrap badon haga jebing jongka katba kahaban apat laisngi hado kasngi ban puj ya ka te hadin kata kalawan pai bat kaliu i kansan ye ke jing pau jong ka dor baladro da uroman haka kanro kada tharai ru badai kamuli kabalawa abiang yaka haka kanro namar bakala buri menshua hause kamdei kumta te kala rai ban pen phai biang yaka dur shi uruman hadin bakala poi shing jungu omdon mono tang ka video haka laptop kapa pen i yaka Helen bat uruman baka Helen ka pen shitom yu haka dur ba itrim kat ba uruman pat ukerpak pan isnei anrei phuse klem da poi perkhat la syem baka Helen kala penya biu ha kaba kamdon jing kan mau he te hadin bakala yai tawiyar ye kaying kaliu i ikiyit pai hangta kala kan mau badai na kani balai baka kejat jongka lathar da kibilor bat ka jausnam ha kato kasni menta kelas dang bange ba kadon ar jinglong hapo jongka ba teng kala kam mila ka jinglong henrei teng pat sya sensyar hakata ka wipat menta kelas dang ban snutu bakadon ka jingile apdeng kamet bat ka jobing menta kala mare kansan syalaying bante yele kikti kijat bakan dublai na ka yayuir hagas ngi ka babut pat kala le syang pingyat janmit namar pakat haid ban syong haying henrei kelas dang ban yu ir ngai ne maya ayure kumta kala rai ban le syajan kamrasu hangta kelas dang ban pej ye ka din put kaba haka kti jongka bat kala pending mo ye ka ban yu i iki shirin ria kti jongno haka kti jongka kumta kala phet nangta nadin pat don uet bawan but din ye ka uet ulayap nya ye ka jing babrio jongka kumta ulo thmu ban le bor ne le bejot ye ka bat haka ta kaporu kabor jong ita isenrap kelas dang ban sensyare kamet jong ka Helen kumta kala shimru ya katari ban penting yu bat kensan kala mare sying hadin bakala kamtipri
Haying kamuli kalamana ya ka Helen ban sangi dro ya kita gidur kensya. Kadba ka Helen pat kapla bat kabatai pakamdai maka kabadro ya kita. Hado baladon kejingenya bat kamuli halor kata. Bat ru hagajuk kapor. Kabor jong ita isenrap kelas dang ban sunsyar biang ya ka Helen. Bat kelas dang saban nyele ya kamuli. Hadin bakalat tibriupat kapoi kan mau. Pa kanjun delapan mensawi kamuli. Ha katu kapor. Namar kata kala kerpat ya kamuli. Bakan kiar naka. Kadba kamuli pat kamtre. Kumta ka Helen daladehi kalau pet nang ta. Jingai na kamuli. Kadba kadang mi nang ta. Halanti kalaya kendo biang uet. Uet pap ulap persyang ban penhir keput ya ka. Namar ukan mau bakala persyang dakatari ban yele yu. Ang ta kala persyang ban bata yu. Ba omdei maka kabale ya kita ki borokhoy hanrei shim lapan sngap bat ulos tang ban le bor biang yaka pat kensan hiru hangta kabor jong ita isunrap kelas dang ban sunsyar biang halor ka Helen bat hasyen kala peniap yu uet hadin nang ta kelas dang ban tibriu bat kendit ru ban yui ba uet ulat ya yap hangta kala mudur maroi bat perkhat banong ba katno kane kalong kabama hadu bakala rai wat ban penyap saya lade hajiminai motel hakaba kakmi jongkaru kala penyap yalade mensua kadba kamuli shawai kadang pet ikidur jongka bat ka Helen hadu bakala yu iye ka jingper kumno kalong mensua bat kumno kalalong menta kala yu iru omtang ye ka jingper hakadur kadar hanrei wat ka jingper ha ka jinglong ru kumta kala ong basisya ha ka met jongka don arngut kibriu kiba hala ka jinglong barkato kabayale ya kamuli ha ka to kasi kamshim ladai satya ka Helen kumta kansan kalasdang ban kol ya ka Helen ban tip sya ei kadon karba ka Helen pap ka kren ya ka dakiktin kaddo dakabatmu ban penkut iala ka jong ka jingim hajiminai motel mar bayo snow ye kani kamuli wood kala shim ye kabai ban poi shata bat hasua ba ka Helen kan poi hamotel ban penyap ye lade hang talas tang biang kabor jong ita isunrop hang taru khamslem lapoi sa kamuli layo i bakam deisho kabor jong ka Helen pat kansan kelas dang ban tur ban yele ye kamuli pat kelas dang ban yada ye lade hado bakam ban seishu dakabor kala peniap ya ka Helen hasyan te hakabokut kamuli kalalong naroi ban wan pai shalaye dakabakan mau artat ikipor ba ka jiodon ringkat bat ka Helen dei hakani kadur ba kakut kene ka film subscribe naga bantai ki wei pat ki video kum kine khublei shibu